Bilmiyorum o bize. Yok ama kalay olur ki. Bir zincir koyuyorsun mu sen? Bir şey onda da güzel. Когда скажешь, мизейнда. Здравствуйте, я Степала. Нежно. Динара, алхом дал, Динара. Мне пока шашак, казак, помню, Боялын сындырын мен. Когда ему это Я. Zaten şişedin oraya mı? Oo da. Oldu mu son bu sözün? O sırada karış. Я сипатта. Çok tuttun lan. Oldu iyi gün. Бұл пранк болса бүгін білмейміз де керек шығармыз. Evet.